Arutwo arĩa marĩ na wathe kuma mĩena ĩtiganĩte gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kajiado ya rũgongo nĩ mahumbĩtwo thũmbĩ ya gũtiriha mathomo ma ũrĩmi wa indo itiganĩte hoka nĩ mĩgũnda-inĩ oro ũndũ ũmwe na ũrĩithia wa mahiũ, mathomo marĩa maramũkagĩra thukuru-inĩ wa gũthaitĩra ciana iria irĩ na mawathe wa Orione Community Training Center Ole Kasasi. I feel so proud. I don't know. I feel so overwhelmed, but I thank God. For this far it is God. And I know even Mark and the rest of the graduates will go far. We have acquired what it takes in life. Tunataka kuwapatia skills ambazo zitawasaidia wao kuweza kujiunga na the community ama vijiji zetu. So hao pale wamegraduate vijana 9. Igongona-inĩ rĩrĩ rĩa kũhumbwo thũmbĩ, aciari a ciana ici matinahota kũhitha gĩkeno kĩao ona thengia wa moritũ marĩa matarĩirie matũnganaga na mũrĩre-inĩ wa ciana ici. I was learning to be a good farmer, to take care of the farm, take care of the pigs, take care of the ducks and the cows. Right now, since it's a great day for me, I've graduated. Now the skills I've learned in school, I'm going to implement them at home. Makiria ciendaga wendo munene muno kumonagia wi hamwe nao, kumonagia ona hitia ukamwenda tu, ukamuonia tu ni agiriire kumurunga tu kahora na kumurunga na wendo munene. Nini kinachokuzuia wewe kuiga mfano wa huyu kijana ambaye kila mtu alikuwa amesema hataweza kutoboa? Yeye sasa ndio kielelezo bora. Mmeona kijana kama Mark, furaha aliyonayo kuwa amehitimu. Ihinda-inĩ o rĩu, rĩtana nĩ rĩikĩtio kũrĩ aciari arĩa marĩ na ciana irĩ na mawathe kwagaga gũcihitha na gũciyũkia o ta ciana iria ingĩ. Tunahitaji kwamba watu wakaweza, mashirika tofauti ikaweza kujitokeza ndiposa tukaweze kusupport watoto ambao labda ni walemavu. Tunajua kuna wengine ambao bado wamefichwa kwa manyumba. Tungeomba kwamba mtu akubali, kwa sababu ukikubali unaweza kufanya mtoto huyo akawe kile ambacho anatakiwa kuwa. Ni kitu ya maana sana, wasifiche watoto. Wacha watutoe watoto mapema. Wacha watoto wawe na wakiishi na hawa watu wengine ndiposa waweze kujifunza, kwa maana kujifunza ni kwa kusikia na kuona wengine wakifanya na wawe na confidence. A round of applause for our graduates. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma Ole Kasasi, Kajiado ya rũgongo, ngetwo Wacuka wa Kĩarie.